Smart Campus je projekt u suradnji sveučilišta u Mostaru, Ericsson, Nikole Tesle i HT Aeroneta. Služi razvijanju i testiranju novih ideja te naravno učenju za studente. U vrijeme sajma Aeronet je otvorio svoj prostor prezentacije ove suradnje i proizvodima koje su studenti ponosno prezentirali javnosti. Nakon hakatona krajem prošle godine timovi studenata su krenuli u izradu bicikla. Znači, hakaton koji je okupio nas 3 pobjedničke ekipe, dobili smo zadatak nastavak razvijanja našeg projekta koji je početni bio samo biciklo na hakatonu. S tim se vidi i koliko postoji mogućnosti za napredovanje i učenje van samog faksa na sveučilištu u Mostaru. Ovo biciklo je kupljeno kao gotovo rješenje, no studenti su ga nadorađivali i na njemu gradili nove komponente, i softverski i hardverski. Kao što vidite, ovaj mali ekran display je studenti su to napravili, to jest evo mi ovdje što smo se okupili. I tu je naravno i Leo Rover, mali robotić već svima poznat, ali naš primarni zadatak ove godine je bilo biciklo. Primarni cilj nam je sada dovršiti ovo biciklo totalno da sve radi što smo mi zamislili. Trenutno jako je kratak rok, a mi osim bicikla imamo i svojih obaveza, tako da sigurno tu ima za napredak, a nakon toga ćemo vidjeti šta nam vrijeme donosi. Podsjećamo, među značajnijim projektima Suma i Aeroneta izdvaja se projekt online škole te digitalizaciju općenito, da bi razmjenom iskustava i udruživanjem znanja zajednički razvili što više ideja s praktičnom primjenom.